Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda boyfriend ko, ngam saan na nagpakpakita kanyak. Taki na sarita gayam ni Papa, adi na kayat daytoy apara kanyak. Ket daytoy man ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adora dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyamanag, kung naklakit din na talaga adikan agpakita kanya, Jimmy. Pasensyakan, Adora. Ngam husto ti ko na ni Papam. Saan asyak ti parakan ka? Gaput awan tinasaya at amasakbayam kanyak. Jimmy. Lipatan na kon, Adora. Saan? Ilaban ta ti panagayat na, Jimmy. Saan ta kumang itulok nga agbaligin ni Papa? Ama magsina iti ayan-ayat ta. Sorry, Adora. Ngam, awan maipanakal ko iti pamilya. Dahito yung ti maudi pa nagkita ta. Jimmy. Sige, inakon, Adora. Sapay ko ma. Tagbalin ka naragsa. Iti kayat ni papamparakan ka. Sapay ko ma. Tanaragsa ka iti lalaki. Aparakan ka. Kagura kayo, Papa. Da kayo latan ti matungtungpal. Tilatan pagayatan niyo ti matungtungpal. Ipilit yung kanyak ti lalaki ajak matay ayatan. Sumardang kan. Noon niya timbagan. Isa ti matungpal. Amumday ta. Isu at di kan kumuntrapay. Agsaga nakakindi ta umadanin ti kalaysayo ko ni George. Saan ko nga ay ayatan ni George? Sa sino ti kayat mo? Ni Jimmy? Anya tinasaya ta masakbayam ken kuana, ha? Basta makikalaysa ka ken ni George. Itatanalpason ti kalaysayo. Agyan kayon iti pinaaramid mi abalayo. Kutsapay la kuma, tagbalin anaragsak, ti bangunan yu a pamilya. Di mi kayat nga gapapa kayo. Di kay kat mangibabain. Sorsorwan nyo nga ipatag ti tunggal maysa. Nalawag. Oh, George. Nangag mo, tinakunan ni abalayan? Wan Papa. Kat sikamat, Adora. Nangag mo timbaga. Wen, Papa. Saan nyo adadahilan ti panagpagayam mi adadakkel nyo. Iso ati kayat mi. Kanayon kayo nga kinawatan. Nalawag, George, Adora. Anya ti kayat mo asawan? Panawam ti asawam? Wen, dito yak kumapay dagos mo nga agnang. Ay na, Adora, kayat mo ka di asyak ti guraan ni Papam iti day ta nga aramidem. Uray ka di ka. Kat ni Papa titong palam. Amok ti ugali ni Papam. Kasla di kagayam. Di nakpay matulungan. Anya? Hoy, sumardang ka man. Alakit din, agawid kan. Ama ano maamuan ni Papam nga adda ka ditoy, kat siyak ti madaksan. Di nakpaawidan akasta. Likliklikak nga ron ni George. Ita, pagawidan na. Ti maibagakkan ka, best friend. Sursurwam laangan nga ayatan ni George. Tutal, agbagay kayo mat. Nataar, napintas ka mat. Oh, di agbagay kayo. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Sonya. Isu nga rod, asursurwam nga ayatan. Jack maramid. Nilata Jimmy ti ay ayatan. Amom Adora,
No da kayo ka ni Jimmy tinaikari iti tunggal maysa, nalabit, da kayo kumati nagkalaysa. Oray man, di mo lat ka maibaga. Anya ti amom, nga agsabat to ti dalan mi. Hay, jak amokan ka, friend. Sige, mabitlaan nga ron tayo nakmangisagana iti pagsangwanta. Mabisina kon. O sige, tulungan kan. Basta dituyak pa'y ladagos mo, ah. Ay, Jak kayat ti agawid. Tadyak kayat ang makita ni George. Ha? Sino ka anang ilukat iti ruwangan? Ay, siyak ni Tanya, ma'am. Siyak ti inayaban ni Sir George nga agbalin ang katulong dito'y balayda. Anya? Adora, itay pa yung urayan ka. Umay kan, ma'am. Umunag kan. George, adda ka di imbagam kanyak ang mga laka iti katulong? Awan, ngem amok ni Tanya, tas sigud a katulong mi. Datan ti agbalin nga amo na. Anya? Awan pagdanagam, tama pagtalkan a katulong ni Tanya. Oh, adto'y ti Diyos mo, ma'am. Agyaman na, Tanya. Amo, ma'am. Awan makunak kin ni Sir George. Nasingput ni Sir. Natulnog nga anak. Amin nga ibagat ti ama na, no lakit pagsayaatan na, agtungpal. Apay nga rod nga intulok na nagkalay sa kami. Kat saan naman na pagsayaatan dayta? No di kat pagdaksan mi adwa. Siguro, gaputa kayat na ka ni Sir George. Anya? Nagkalay sa kayo mutan. Di aklunan yun titunggal maysa. Total, nasingput ni Sir George. Sapay la kumata masursurong ni Sir George nga ayaten, ma'am. Sapay la kuma. Sabong ken chocolates para ken ka, Adora. Apay nga ikan nakiti sabong kan chocolate. Mabalin ka diti agaram ken ka. Anya? Nagkalay sa taasaan tangay ayaten titong galamesa. Ngam itinabi ita pa nagkadkadwata. Makunak asaan gayam ang nagbabawi anang ikalay sa ken ka. Gaputa agayata kon ken ka. Adora, sapay kuma, tamasursuro na ngayaten. Mangantan, Adora, nakaluto akon. Sapay kuma ta magustuhan ti sidain. Siya ka mismo tinagluto para kadata. Kat ni Tanya, apay asaan nga iso tinagluto? Adda di talikodan ti balay. Sibsibugan na dagiti masetas mo. Jak kayat ta si daan. Sige. No di mo kayat, agluto akon iti sabali. Ibagam no niya ti kayat mo asidain. Awan. Uray sa anak kon amang mangan. Saan kumamatakas ta, Adora? Timarayak la kumay din. Di sa anak kumaanak ikalay sa kan ka. Apay nga minadi mo inaramid dayta. No timaray ka, awan ko matikalay saan napasamak. Katsi ka, apay adi ka timaray. No inaramid ko dayta, anya ti mabali na mapasamak. Amangan no laksidan nak ti amak. Uray man. Pampanunutak met, no apay ana itulok ang nagkalay sata. Ngam no siyak, ay ayaten kan, Adora. Kat sa anak ang nagbabawi anang ikalay sa ken ka. Kat sapay la kuma, tamayat nakmet. Oh, Anya. Kumusta kayon adwa? Nasayat met, Papa. Pagyamanak no kasta, George. Saan mo abaybayan ni Adora? No baybay
Si kamot la ti agsungbat iti amana. Wen papa. Adora, sapay kuma, tamaanusam ni George. Noad da parikot yung agasawa, kumamang kayo kada kami. Tas idadaan kami at tumulong. Wen, papa. Kat sapay kuma, tamaadaan kami iti apo ken ni abalayan. Nakapasyar kayo man. Kumusta ti trabaho mi ti opisina yo? Awan parikot, papa. Tasayat. Kumusta kayon ka ni George? Di ka agmisuta kasta. Tadyak kayat ti kasta. Adto yun ti kapeyo, papa. Agyaman na, George. Kumusta mo ti trabaho? Awan parikot iti trabaho, papa. Ala, sayatan nyo ti garaw yo, Mas nga kinawatan kayo. Diya kaya't na madamag ko nga kapapa kayo. Nalawag ka di. Wen, papa. Apay di ka sumungpat, Adora. Saya atom tao kalim si ka, Adora. Ipatag mo ti asawam. Agpinatag kayo, adwa. Amom Adora, addamadlaw ko kan ka. Blooming ka. Hoy, Sonia. Day ta trabaho tinto na ram. Sana siya. Uy, in love sakit din ti gayam ko Sa bagay, manumutan abulan tinapalabas, sipod nagkasar kayo ka ni George. Di syempre, in love kan kwa-na. Anya ti sasawom, Sonia. In love ka na niya. Paka-in-love ako, ma. Nilakay mo syempre. Amo, nagtaor nilakay mo. Kat makunak asaan ka nagbabawi anak ikalay sa kenkwana. Anya? Si kamot lati nagkunak kanya. Anaggagat kan pagserserbyan na ka. Agpapudot iti digos mo. Agluto iti kayat mo asidaan. Kan, igatgatangan na ka pa iti paboritom amakan. Ibagam kanyak di pudno. Aging ga ka di ita kat di mo payla nasursuro nga ayatan ti asawam? Ay, kaasimat ni George. No aging ga ita kat di mo pay nasursuro nga ayatan. Adto'y tigatas mo, Adora. Siya kung tinang isagana. Agar mo sarkan. Kalpasan na, ingka agdigosen. Nang idadangak itidigos mo. Anya? Saan ka kadi amauma ang mga aramid iti kasta? Saan? Pakaragsakak ti agserbikin ka. Anya nga rod ti serbina nga adda ni Tanya? No aglaba kan agdalos dito'y balay, ni Tanya ti mga ramid. Ngam no mang serbikan ka, syakon. Wan gayam. Numabalin ko makat, rumwarta ita. Total, Domingo mat, awan sarakta. Sa dino ti papananta? Inta makimisa. Kalpasan na, agaliwaksa ita. Patgam kumatikid daw ko, Adora. O sige, agan-anad kayo iti panag-date yo Wentan niya. Ay na. Nagpintas ka, Ma'am Adora. Agbagay kayo kin ni Sir George. Si ka talaga, Tanya. Ay, gayam. Marabyan kayo kaday. Katmangan kayo iti restaurant. Wano, agluto akto. Agluto kanton, Tanya. Sige, ma'am. Matungpal. Ala, agan-anad kayo iti panag-date yo, Mayat dito'y park, Kinapudno na. Italamanin nga umayak dito'y. Estudyante ak pailaang idinaodi ayo umay ko dito'y. Oray siyak. Italamanan nga umayak dito'y. Umay ka? Agpagnapagnata. Sige. Pinatputam ti dakulap ko.
Wan, kayat ka aka-holding hands, bayat ti panagnata. Agyaman nak, Adora. At dayta, nakadasaran ti pangrabyan nyo, sir, ma'am. Agyaman kami, Tanya. Tanya, agtugaw ka matan. Makigiddan kan kada kami amangan. Ala, umuna kayon, ma'am. Tabuyaan kayo amangan. Ha? Ay na. Kinikiligak at talaga kada kayo. Ha? Ay, ma'am. Ipatulod mo man ijay drama a Mr. Lonely iti DCWT da iti apakasaritaan nyo kini sir. Tapno mga ganda giti padak ngagdengdengal. Anya? Alan, ma'am. Ipatulod mo da iti pakasaritaan nyo kini sir ijay drama. Happy ending. No kasta. Dito'y kanselet ko maturog manipod ita. Siyempre, asawa ka. Adora. I love you, George. I love you too, Adora. George. Adora. Naragsaka unay kada kayo adua, Adora, George. Uray siyak. Naragsakak mat. Kamaudyanan na. Naayat nakmatlangan ni Adora. Gapot na anos ka kanyak. Kan, nasayaat ka nga asawa. Nagluto kami iti pagsasangwan tayo. Takayat mi makipagselebrar kayo kada kami. Saan kami nagbidot ka na palayan? Anang pilit kada kayo ngagkalaysa. Pagyamanan mi, tanasursuro yu ng ayatan titunggal maysa. Ikarik, ayatan kan ipatag ko ni Adora. Ikarik mat, nga ayatan kan ipatag ko ni George. Kaano nga rod, amadaan kami iti apo. Unngagpayso. Iti kasta, makita mi ti agbalin nga apo mi. Ang mga numatay kami, ngam di mi pa'y makita ti agbalin nga apo mi. Awan pagdanagan nyo, papa. Umadanin. Nasayat no kasta. Aywanan nyo ti salun at yung nga agabalayan. Iti kasta, umatiddog pa'y ti biyagyo. Kat makita, kan maaywanan nyo pa'y dagiti agbalin nga apuyo. Nakasaganan ti makan, sir. Nakadasaran. Oh, agay ayaban ni Tanya. Intayon, agsasango tayo amangan, kat agrambak tayo. Gaputan na ragsak kami ita, kini Adora. Nasursurok nga inayat ni George, gaputan na singpet, Mr. Lonely. Kat ita, impas ngay kon ti umuna nga anak mi. Naragsakak iti poder ti asawak. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Adora. Adora pagayam ko, iti da ito apakasaritaam, naduma-duma ti wagas, tapnuing ka masarakan ti talaga akagasat mo. Kat kas kada kayong agasawa, napilitan kayo lang nga nagkalaysa, gaputa pagayatan dayta dagiti naganak kada kayo. Ngam iti udi na, talaga met gayam, ada kayo ti agkagasat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Adora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak abulsek ken ni ayat. Ket daytaman ti inak isalaysay diti programa yon. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Adora diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy, Adora! Anya ti mapaspasamakan ka? Lilay. Anya ti parikot mo? Agsangit ka matan. Adda ka di parikot mo iti trabahom diti opisina? Awan. Apay. Jak ngamin maibturan ti sakit amarikrik. Anya ti sakit mo? Amangan no kayat mo nga ipandakan iti ospital. Idi Sabado ngamin ti kalaysa ni Henry. Ti boyfriend mo? Nagkalaysa? Kunat man lanuan niya ti sakit mo ako na. Talaga mata na sakit. O sige, rumanta. Mapanta ijaruan. Sana bali, ta-break time matan. Pagsaritaan taday ta, aparikot mo. Oh, atoy, gimatangak iti kapeta. Ag kapeta, bayat ti panagsarsarita ta dito'y likodan ti opisina. Agyaman ak iti kapeta. Adora, di ka man agsangit kasta. Nagsakit mat ngamin. Amuray ka. Kasanuan na amuam anag kalaysa ti boyfriend mo. Imawag iti Rabi iti Bernes. Ako na nangagkalaysan. Kat saan ako namang namnamakan ko na. Iso mismo ti imawagkan ka? Wan, iti imbaga na dayta. Awan anyaman na kanya. Tanya ngay nga rod. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Bayan ti panaglabas ti Aldaw. Nagsakit matgayam ariknaan. Sa bagay. Talaga anasakit day taken ka. Tasi kalakit nga ro ti masaknan. Ngam amo. No para kanyak, saan arumbang asangitam. Ngamin, rupat kwarta mo dyan boyfriend mo. Saan kit din? Awan lakit kwarta ti ibagbaganakan ka. No saan nga umutang, agkid daw. Kat si kamot, itad kamot nga itad. Wana tay ayatak nga rod. Sa bagay, ay ayatam nga agpaiso. Ngam tirigat na, si kamot lati kaasi. Inayat nakmot ni Henry. Ala, saan akon makipin na pilit maipapan iti day ta abanag. Ngamin, isakit mo lata. Kaay ayatam kat nga ron. Lilay. Kat ita, addan asawa na. Iso abay amon. Si Aramidam, agpapintas kakit di. Tadumtang to ti lalaki, aparakan ka. Lilay. Alakit din. Igu pumunta ka, Pem. Nagbaaw samot tan. Friend, di mo riknaan iti husto ti panagkalay sa ti boyfriend mo. Basta ti panunutam, dumtang to ti mas nasaysaya at alalaki para kan ka. Anak,
Kimutungkan, ngamin, saan kamutan amang mangan? Nana, Kasano ka ngay ang makapagtrabaho iti husto, anak ko? Agkakapsot ka ano kasta? kabalak tagtrabaho, Nana. Ta saan mat anadagsen at trabaho ti trabaho. Uray man, nga mayulom ka di ti trabaho. Amang ano adumot ti bidot mo? Ungtan nakalakit de ti manageryo. Nana, Anak, saan mo abaybay anti salunat mo Nana. Alang arudan, mapantan ije kusina tamangantan. Nakaluto akon. Wan, Nana. Hello, Henry? Hello, Adora. Nakaawag ka man. Rabiin, ngam imawag ka. Kasapulag ngamin titulong mo, Adora. Sabay ko man matulungan na. Ah? Sika lang ngamin ti amok ang makatulong kanyak. Anya atulong. Kasapulag ti kwarta. Mabalin ka niya pautangan, nak. Uray, 2,000 laeng. Kasta ka di? Matulungan na ka di. Sige, inton bigat. Agkita tataalam ti 2,000. Agyaman na ka. Agkita tayo ti restaurant nga yung tayo di. Iti alas 6 ti malam. Kalpasan ti trabaho. Sige, Henry. Agyaman na ka. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Henry. Anyamatan ti kastoyarik nak. Itilikodan ti amin. Ay ayataklatan ni Henry. Kadjak mapagkadkadan. Iso atulungak lata. Kumusta ka, Henry? Nasaya at lata. Kat sika, kumusta kan? Pasensya ka na. Kapilitan ngamin nga ingkalaysak ni Veron. Gaputan ng Jack ikalaysa. Patayin na kano ti amana. Nauyong ti amana. Iso ang nagbutengak. Anyang harot ngay. Nalabit nga iso ti talaga akagasat mo. Kasta siguro Gayam. Agyaman na kitim pautang mo 2,000 Awan na anyaman na. At dalakit di maitulong ko. Tulungan ka lata. Sige nga rod. Innakon. Agur-urayan kanyak ni Veron. Di tapay nangan. Urayan talabiitan di inorder ko. Agyaman naklangan. Ngam agap apura. Ipa-take out na laangan tayawid mon. Sige. Agyaman nak, no kasta. Agyaman at tanaoray ka, Adora. Mas naawak anjo. Anya ti kaadam dito yung balay. Tapno sa rungkaran ka. Agawid ako maitayan. Ngam ko na ninanang mo nga orayan kalabiitan. Adora, anak. Nakaluto akon. Kalpasan ti pa nagsarita yo, mangantay ton. Dito yan amangan ni Anjo. Ado ti linutok. Ay, sige, nanang. Dito'y talatan paraangan ming agsarsarita, Anjo. Naparpariir dito'y. Uwen, Adora. May mayat niyag paiso dito'y, tanaparpariir. Anjo, anya ka di tirason asin narungkaran na. Idinto ta inal daw mat nga kitkita ta iji opisina. Naamo kami tinapasamag. Nagkalaysan ti boyfriend mo. Kat madlaw ko pa'y ano daduma. Kat may-mayang ka. Pagamuam ta, nakadumog kan. Amuklatan niyag sangsangit ka. Ibagak tipod no amarikreknakan ka. Adora. Limad nga gayatakkan ka. Ngam amok adi na kay ayatan. Taadalakat nga rod ay ayatan. Ngam sapay la kuma. Tadi nakagura iti na ito ngayon bagak. Kat na mabalin. Kaya't ko ti makisiningad ka. Mabalin ka di?
Adora? Sige. Awan parikot iti dayta. Kan may sa, talaga mat anasingit tayo amin iti tunggal may sa iti opisina. Kaya't ko, daytay ko makadwa ka iti break time. Iti lunch break. Kan maitulod ka diti balayo. Kan no adda parikot mo. Ibagam lang kanya. Tasi dadaan ka tumulong. Bayan naglaan amang ipakita iti panagayat ko kan ka. Adora. Ngam saan ka apilitin nga agayat kanyak. Basta bayan naglaan amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Anjo. No dumting tutel daw. Kaya't mayat na. Pagyaman naglaunay. Angam no saan. Aglunag asi pupuso. Basta tinapatag. Agpagayam talata. Hoy, Adora. Anya day ginatang mo? Diaper? Diaper kan gatas. An-anuam dayta? Itad ko kin ni Henry. Iti kasta, nakasaganan to ti aramatan ti baby da inton agpas nga iti asawa na. Anya? O, tangiwat mo, nagpiksa. Ay, agbala ka din, Adora? Aggas-gastos ka pa lang para ka ni Henry? Nga uray adan asawa na? Tulong ko lakan kwa na dayta. Ay, Awan nga min trabaho di asawa na. Sakit agab-abang dapay. Maasyanak matkin ni Henry. Iso atulong aklatan ala igatangan pa'y nga rod ida iti may sakaban abagas. Sidaan, asukar, kape, kan aminan ang masapsapul da. Bayadan pa'y kit diti abang da, Lilay. Ay, jak amukin ka, Adora. Nalabas daytan a panagayat mo ka ni Henry. Idinto ta sinaktan na kalangarudan. Mukhang pera. Ngam ay ayatam latta. Di mo kumamit pagsawan ni Henry iti kasta, Lilay. Ay na, Adora. Talaga mat ang mukhang pera ni Henry. Saan ka di akanayon nga umutang iti kwarta ken ka idi? Ngam adda ka di binayadan na nga utang na? Ha? Si kamot latinag ko na idi. Apulos nga awan binayadan na nga utang na. Ngam timadikan ka. Itad kamot nga itad. No kasta amang ibaga iti kwarta ken ka. Nga aging ga ita nga adan asawa na. Imbes nga itulong mo kan ni Henry, urnongam ket di. Para iti agbalin to a pamilyam. Lilay. Adora, maadaan kan tumat iti pamilya. Kat day tati yurnongam. Adi mo kat itad kan ni Henry. Taaddan asawa na day jay. Alaam lat na dagito ginatang ko para iti anak yun to. Agyaman ak no kasta. Nagatang kumatan. Iso nga alaam latan. Agyaman ak ha. Ay, jak amo iti bagi Henry. Ngamin, iti likodan ti panang pasakit mo kanya. Ay ayatan kalata. Adora. Ngam, Houston. Anya ti Houston? Husto ni Lilay agayam ko. Saan arumbang agbalinak amaag aging gat ingana. Ha? Tapod no mati ko na. Akas la kwarta laang ti kayat mo kanya. Ne, saan na po no dayta? Naamiris ko a husto ni Lilay. Ngamin, idi agayan ayat tapay laan. Di nakpay pulos maidi. No agdate naman, siyak matlat ang gastos. Ha? Kwa? Manon tinautang mo kanya, Henry. No kwenta at, umabutan iti 50,000 pesos. Ngam, okay lang. Saan ko apabayadan kan ka? Ngam, Houston.
Maudin daytoy apa nagkita ta. Adora, Adaan kan iti asawa. Katnas kan laang alipatan kan. Total. Awan pa'y pakaragsakak nga impay mo. Naggasgastusak la para kan ka. Sige, Henry. Kastapay. Maudin daytoy apa nagkita ta. di la mabalin ngagpagayam ta. Tapnoon niya. Tapno adda pagkidawam iti kwarta. Sana kasta. Sige. Mabalin mat ngagpagayam ta. Ngam awan maitulong ko ken ka. Iti kanito nga agkid daw ka iti kwarta. Agbain ka kumawat, Henry. Oh, at dayta. Bagay mo ti kulot a buok mo, girl. Agyaman na ka. Kasta, ti aramidong Adora. Kanayon ka nga umay agpaparlor ditoy. Taikan na ka ti discount, day tagayam ko abakla. Wen, ikan ka iti discount. Awan parikot iti dayta. Agyaman na. Oh, apay? Ada ka diga puna nga agpapapintas ka unay, girl? Ha? Kwa? Adda agar-aram kan kwa na akaopisinaan mi. Ha? Ay, kasta gayam. Isuarom ba nga inaldaw ka na pintas? Siguro, guwapoan niya. Ay, kwa? Gwapo talaga. Sapay kumatay sudan ti agkatuluyan. Anya nga katuluyan asasawang lilay. Ityak pa'y sinumbatan. Ay na, girl. Sungbatam nga minan Iti kasta. Ad-adda naragsak ka. Ay na. Nagmayat ti adi agay ayat ken ka itinapudno. Iswasong bata mon. Di mon ibay-bayag pay. Adda nagatang ko ang medyo nalawam at adaga. Kaya't isagsaganak day jay, apagpatakbiran iti balay. Ha? Aping ibagpagam kanyak dayta, Anjo. Wen gaputan no mapagasatan akin ka, ijay ton abangunin ta ti pamilyata. Anjo. Ay ayatan ka, Adora. Ket saan kanto apagsangitan? Saan kanto asaktan? Si kantulaan ti babae iti biyag ko. Ipatag kayon tuunay. Kadagiti agbalinyan nagta. Anjo. Ay ayatan ka unay-unay. Adora. Nabayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Anjo, anak ko. Wen, nanang. Nasingpot abaro. Kat ay ayatan na ka. Di mo ka di pa'y sinumbatan? Nanang. Adayo anay saysaya at ni Anjo ngum ni Henry, anak ko. Wen, nanang. Sinumbata ko ni Anjo. Ha? Gapo iti kinaanos na kanya. Isu nagrusing ti panagayat ko ken ko na. Imaya, takit dawag kininanang mo nga kalaysatan, Adora. Kalay sa adagos? Wen Diyak ngamin kayat, niya ang mga numapukaw kay tibiyag ko. Anjo. Agkalaysatan iti kabita na tiyempo. Adora, di kagdanag iti gastos. Siyak ti makam mo. Tinaskan, kat makapagkalaysatan. Sige, umanugotak. Makikalay akan ka. Gaputa ay ayatan ka. Adora. I love you so much. Ay ayatan ka, Mat, Anjo. Agi ang manak itinapudno a panagayat mo. Nagkalaysa kami nga rod kini Anjo, Mr. Lonely. Ket nagpaydumagayam aragsak ti itden tinapudno nga ayat. Banag ajak narik na idi agayan ayat kami kini Henry. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Adora. Adora, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Napudno ka nga agayat, banag as sinayang ni Henry. Ngamkit di,
Talaga asaan ani Henry ti paraken ka, no diket ni Anjo. Nga iso tinang supapak iti kinapudnom nga agayat. Iso nga ita, naragsakan. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Ituloy yo ti mangiparik na iti pamateg, panagayat, ken respeto yo iti tunggal maysa. Tababaan da ita, agtultuloy met ti talinaay ti pagtaengan nyo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulog. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adrian iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napintas ken baknang ni Jennifer. Sana kas kanyak amarigrigat laeng. Ngem uray no kasta, saan naklataan na awanan itinamnama. Inaramid ko ti kabaalak, tapnulaeng aklunen na ti datdaton ko nga ayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Adrian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Congrats! Sikatin ang abak amis intramurals itaatawen. Bilibak unay kan ka, Jennifer. Syakpay ti ko nam, babe. Imbagak matkan ka. Mga bakak. Kan may saan akayat ni daddy ang maabakak? Panagkunak, saan ak amay bagay kan ka? Anya ka matan. Ay, ayatan ka. Iso adi ka kumamat ag panunot iti kasta. Agyaman ak no kasta. Awan pagdanagam, babe. Sikalaan ti ay ayatag. Mabalin ka din nga umay ka ijabalay, inton malam? Ha? Taapay, babe. Ag-celebrate tayo nga rod, tasyak tinanghabak. Ken, kayat kaayam-am mo kadagiti naganak ko. Masapol ka di pa'y dayta? Wana, tapno ma'am-amom dadadi kan mami. Naimbag ka na kaumay ka, babe. Wow! Bagay mo dahi taginatang ko ang maungkan sapatos mo, Agyaman ak, babe. Jennifer, iso ka di dahi ti boyfriend mo? Wan, mami. Naimbag arabi iyo, ma'am. Podno ka di tinangag ko itay. Asi ka tigimatang iti sapatos kan pantalon na. Iso ka di tinangusaram iti kwarta dinawat mo kanyak. Agsaysayang ka lang iti kwarta no kasta. Kwa, mami. Sana bali. Tasokatan mo't lang ni Adrian inton maala na ti allowance na. Sige, mapan kay Jay. Takasaritak na ito lalaki. Mami, saan nyo kumamot nga ibabain ti boyfriend ko iti sangwanan dagiti bisita tayo? Kayat po ka diti makaraman kanyak, Jennifer. Mami, amangan matnuan niya ti aramidan nyo iti boyfriend ko. Hoy, lalaki. Ha? Saan akasken ka ti maikari iti anak ko? Kita man ta itsuram? Agraraman? Ne, apay akas tatila ngam, Adrian. Kunak man no napan ka ijay ayan da Jennifer, anak ko. Nagawid ka matadakos. Kalaat nga minasimakit ti tiyan ko, nanang. Iso ang nagawid ako. Ne, apay nga Awan ti pagdanagan nyo, nanang. Iturog ko lang.
May katumat lang. Ay, mabiit lang. Urayan nak umutang iti agas mo, anak ko. Saan na, nanang? Adon ti utang tayo. Saan yun anayunan pa'y? Kabalak pa'y, mat? Ang kasanoon no kumaro ti sakit na. Sige. Siyak to nga rodan ti mapan umutang, nanang. Siya kon, agtugaw ka pa'y dita. Tamangan no kumaro ti sakit ti tiyan mo. Awan kwarta ta pagpa-hospital mo, anak ko. Ala, inakaon. Naimbaglangan. Tanamati ni nanang itirason ko. Saan arumbang ama-amuan na tinapasamak ije balay da Jennifer. Tamangan man yan tumanin ti baga na kanyak. Babe, pasensya kan kadagiti na ibagbaga ni mami kan ka. Okay lang, babe. Si Kamet. At to'y gayam ti sapatos kan pantalon nga inted mo. Isublikon. Ha? Ay, saanin Kukam daytan. Tapno damot pakalaglagi pam kanyak. Ay, wanam na kita. Ako ang amin. Panagkunak kat maudin da ito yung panagsarita ta. Ha? Amang ano makita datamanin dagiti dadakkel mo. Kat anyan to ti aramiden da. Babe, anya nga tano gumatang ka iti cellphone mo. Tapno uray saan ta nga akit kita. Kat adalat ta komunikasyon ta. Nasayat day ta na panunot mo, babe. Ngam ikanak pa iti 2 bulan. Masapol ama kitang danak pa'y. Tapno ada igatang ko. Okay, babe. Awan parikot iti dayta. Nakagatang ako ni iti cellphone ko, babe. Nasayaat mo to kasta. Pakisave mo man nga rin number mo diti cellphone ko. Maragsa ka nak. Tadamot langan ti cellphone mo. Wen ha? Tapno uray saan ta ngagkita ka na yun. At dalat ta komunikasyon ta. Narigat ngamin no kanayon tangag sarita dito'y pagadalan. Tado ti matamang kitkita ka data. Wen nga rod, babe. Mabalin tamad ti rumwarsag paminsan. Tapno agbanding ta. Kasanungay no adda makakita ka data. Kat idaanon da ka dagiti dadakkel mo. Sana bali. Amom, at the boarding house kon. Ha? Wen, kat saan to ama-amuan dadali kan mami. Sana bale. Tainton makapagturpusak. Kat makabiro kak iti trabahok. At danton pagkarit ko. Maaklondak tumat siguro dagiti dadakkel mo para ken ka. Apay anak kalukat ti silaw iti kwarto. Nalipatam siguro nga enough idirimwar ka, babe. Siguro. Ala, umunag ka nga roden. Urayak pa makaunag ka, sakbay nga gawidak. Anya ti kayat asawan da ito'y, Jennifer. Mami? Itay kayo pa'y aboy-buyaan dita. Sanda ka di nakita? Kwa mami. Intulod nak lang ni Adrian. Narabyan kami ngamin ita. Taday naramid mi iti pagadalan. Ulbod! Kat si kamat lalaki. Ha? Saan ka di nga imbagak? Nga adaywam ti anak ko! Mami! Saan niyo kumamat akabilan ni Adrian? Adrian, agawit ka na. Ang mga nanyapay ti maaramid dakan ka. Si kamat, Jennifer. Itad mo kayak day ta cellphone mo. No di mo kayak akabilan kamat. Mami! Apay ka di akasta kayo. Para iti pagsaya atam day tungar aramidak. Di mo ka di makita, ha? Pagsaya atak? Tapnam mo yung mami. Masaksakta na kiti kastang araramidan nyo kanya. Agtal na ka dita. No di mo kaya't akabilan ka. Di nakpagpungtutan, Jennifer! Nay, adda ka matgaya man, Adrian, anak ko. Ha? Naan-ano tapingping mo? Kuha, nanang? Nakiapa ka kadimanan. Saan, nanang? Naitugtuglaan. Mala, mabit lang ang taagasan ta dayta. Saan, nanang? Ingkang arud manganan, anak ko. Sige, nanang. Anyat orasan?
Awan pa lang ni Jennifer. Sapay alas 8 ti klase mi ita. Adrian? Oh, Pina. Ayan ni Jennifer. Apay adyak makita. Jack amo. Awan mo't imbaga na kanyak. Pangasim, Pina. Ibagam ti pudno. Ipudnok ken ka. Ngam saan mo ko mga ibagbaga asyak tinangidanon ken ka. When? Ayan ni Jennifer. Umakardan ijay Manila. Kat ijay moten nga agadal. Anya? Kaano da ngagpa Manila? Napandan itay agsapa, Adrian. Ha? Apay asan ang nagbakada kanyak ni Jennifer? Lima atawanan tinapalabas. Sipod na udi apa nagkita mi kini Jennifer. Nga maging gaita, isupay laang ti ay ayatak. Siyak nga tamat ti ay ayaten na nga aging gaita. Sigurado amaragsakan dayjay. Inton maamuan na nagunod kung dagiti arapahap ko. Adrian, anak ko. Nanang. Naliday ka mo. Kailiw ko ni Jennifer, Nanang. 5 atawan asan kami nagkita. Maawatan ka, anak ko. Ngam awan mo ti maitulong ko kan ka. Biniro ko ti Facebook account na. Ngam awan mo't, Nanang. Aging gaita, mangnamnamak nagsublipay ni Jennifer. Tawan mo ti formal break-up mi? Dayta katirikat na anak ko. Kasanungay no adtan pamilya na. Mangnamnamaak, as single pa lang ni Jennifer, Nanang. Sapay la kumatag kita kamin. Adrian, nangag mo ka di agwarwaras adamag. Anya day pare? Kursunada na ka ni Jana. Sino a Jana? Tay baro a pulis mo man, pare. Anya? Sarding anak man. Kat no 5 atawanan asaan kayo anak kitkit ay ti girlfriend mo. Di mo ibaga, nga aging gaita, kat ni Jennifer lata ti ay ayatam. Agtrabaho takit di. Tila ibagbagam. Apay adito yung restaurant ti pangananta, pare. Wuna, tanaimas ti makan ditoy. Sana bale, taas idang iti station tayo. Siya kung ti agorder. O sige, ijay likod ti pagtugawan ta. Umuna ako ni Jay. Jen? Sika ka di ta? Adrian. Maragsakanag. Tanagkita tamanan. Mabalin ka diti, agtugaw di tabay mo? Wala. Awan mo't dakas na. Kaano ka pa yan nagawid dito yung bagyo? Kuna ni Nanang, ngayon lako yun dyan dakal abalayo dito eh. Wan, ilako min. Tanagpaaramid kami iti baro. Iti kasta, as-asidag iti pagtrabaho. No kasta, dito ika nagtrabaho? Wan, kat, sika, pulis kagaya man, Adrian. Wan. Kat, sika nga eh, accountant ka ka din? Adrian! Oh my God, Peter. Agtugaw ka. Peter, iso ni Jennifer. Jennifer, isumat ni Peter. Katrabahwat. Hello, Peter? Hi. Si kagayam tay kanayon nga estoryaan ni Adrian kanyak. Kasta ka di? Ala, mangan kayo maten. Amangan numabisin kayo. Agyaman nakta pinatgamtikid daw ko nga kita ta. Anya tayo ko na may bagam kanya, Adrian? Jennifer,
Single ka di pa'y lang aging gaita. Awan pa'y asawak. Adan boyfriend ko. Kasta ka di. Oh, apay ang naglidahi ka, iti imbagak nga adan boyfriend ko. Ay, saan? Apay ko mga glidayak. Maragsakan at parakan ka. Anya jay ko naman napatag nga ibagam ko makanya? Lipate mo day jay. Kung kunaklang day jay. No kasta, saan ka naragsak? Tanagsubli ako dito eh? Anya ti kayat mo asawan? Awan mo ti formal break-up ta idi. Saan ka di? Kahit asawan day ta? Sikapay lang ti boyfriend ko. Pudno ka di day tang imbagam, Jennifer? Babe, mailiwakon ka. 5 taon asaan ta nagkikita. Kunaklakit din nalipatan na kon. Sana mapasamak day ta, babe. Mabalin ka di nga rakupan ka? Wala Ang mga numakita na ta ni mamim. Ang mga nutong paing naktumanen. Awan pagdanagam, babe. Nagbaliwan da daddy kan mami. Manipod imakar kami ija Manila. Isupay kiti tinang ibagaa nga agsubliak dito Bagyo. Tapno birukan ka. Nasayat mo tong kasta, babe. Awanan tilapad iti relasyon ta. Wait, babe. Mabalin ka di sumarungkar ka ija balay mi? Sige, babe. Kaya't nakangami na makasarita da daddy kan mami. Nay, papa naman ako. Sumarong karak ijay balay da Jennifer. Wana nang. Addadan dito'y Bagyo. Ay na, maragsakan agnukas ta anak ko. Ay ibagaman met kan kuan. Tapo masyar dito'y balay. No saan abisi. Sige, nanang. Nabayag nga minan asaan ko ang akit kita. Ura siya. Kailiw kumutan. Istrikto umot nga min dagi tinaganak na. Iso asaan da palubusan arumwar. Kumusta kan ngay, Adrian? Nasaya at mayat, ma'am. Da kayo ngay. Nasaya at mayat, Barok. Agi amanak, taimay ka diti balay. Uray no adadagiti madi an ar-aramidak kan kaidi. Awan kanya akong dagi jay, ma'am. Agyamanak. Kat agyamanak mo. Tanauray mo pa iti panagsubli ni Jennifer. Kat iti da itangay naramid mo. Impanagnak mo anapudno ti panagayat mo kan kuana. Iso asaan kun alapdan ti relasyon nyo. Kat numabalbalin pa'y kuma. Agkalay sa kayon, Barok. Iti kasta, makita mi pa'y dagiti agbalin nga apo kumi kada kayo. Naaklundak matlaangan dagiti dadakkel ni Jennifer, Mr. Lonely. Kat nagkalaysa kami. Naragsak ti binangon mi a pamilya. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panang idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Adrian. Adrian pagayam ko, daytoy pakasaritaam ket mangipaneknek. Ano talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa, uray kasanupay ken uray asinupay ti agdepdep pa amang laped kada kayo, da kayo ket da kayon tulatta iti udi na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adrian ti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.